Želite vlastiti biznis u sektoru ljepote i zdravlja, ne usudite se sami, možda ste i bez iskustva. Nema problema, zato je tu Body Creator franšiza. Body Creator su centri za mršavljenje i preoblikovanje ženskog tijela, koji svojom uspješnom metodom stavljaju osmijeh na lica žena već 20 godina. U našim centrima je u tom periodu oko 7000 žena izgubilo više od 55 tona masnih naslaga. Impresivno, zar ne? Želite i vi otvoriti Body Creator centar? Franšizna ponuda je po principu ključ u ruke i sastoji se od kompletne opreme potrebne za poslovanje, upotrebe brenda, know-how te obuke i savjetovanja u toku poslovanja. Imamo nekoliko formata franšiza koji se razlikuju po količini opreme, potrebnom prostoru i investiciji. Zašto učiti na vlastitim pogreškama ako možete pokrenuti posao u ovom unosnom sektoru poslovanja uz iskusnog mentora? Javite nam se za suradnju na info@bodycreator.com ili na 098 169 7427.